Kamal anda mandunisha kon nyamle no wa ino gwasme atu kon kaler ti kon kalinkel kaler ti kategor liang ki kategoro de ling ta dan token kaja ken yamban rach ka report mishalat ji UN ala ji United Nation te ka report michikan no mugoro de kon dial ti kaliang de ka do badan shanon kaja gori jen ode kordan palpin katin kontin lat ka gwasme kitin la rodian kan kono ni ami jira mi jidit wena me gori jen wo jen deri channel deri je support deri subscribe akade notification bell ba deri je twine committee ka ler mi jidin mi shibaraj da sho mala shuba ke gwal dana titin bana jome bana je linkel ka do dana chala ke jen wo ala South Sudan che tuogo no che tega corruption mi di mi che tuoktin ana mo gore jen ode konaling nyaka kanidi ko kien report niam no man gor kon ban lingwase me ala ji UN shikaro jikana lat ekenite ke you to chop ke 25 billion no teach ken ke jek ka tuogo ne ka ron kin dangra welkel kan you to ken quick kan gwa dan shiko 25 billion US dollar since 2011 akane shigo ne kan euro tone wati ka corruption michi togre wit ka South Sudan mi cha tara charge jekke cha ngai gwal dan ugatin ka shu nare wi ka South Sudan so na me a report mi be ka UN mi kon linkel ke ku kuma South Sudan ka ta danan ci yoshi bat ka je ka economic dung South Sudan che collapse ke che jek alo ne ideal shu ka aka wite ka kwak te ka liete ka damne kete ka resource ni to ngwane tin but kwai ka gwada dan ugatin te karamishal ka Yasmin Soka jana ramkel la ran a UN commission a chairperson of the UN commission ka human right rewika South Sudan chika jome chika lat gwan mi chika dwaltin rewich ano ka South Sudan ano chika la no report pa no ngante ka jan gwasa me cha joje no cha 25 billion US dollar atila ning oil revenue ke yur kona jiga ka liet no atu gone ke 2011 wa shi bat ko ka gwada da na chikotin no ka wa yur kona cha use radio na wa ga yur toro long chiga yotun wan ke report mi cha release ka jan shangwal bakela wale ka pai bangwan ron kin dangro wi jan dangro wi dich re wi ka Nairobi ji human right commission ka South Sudan chikala no ja tuogo no temala oil revenue ke yur kono je ko oil chika exceed ke chika chumno 25.2 billion US dollar tichibat te ko gwada dan chutin but chika lat gwada Ramadan and we can no shi to che yuro chaka nang ke chaka let katin content gujala jen chala de wona ne waso Sudan corruption je long ka gwada dan to corruption tin at gwada na tiliatin ke petroleum de ko larno kene petroleum jen gwada na cha corruption cha ila tin long ko yudi ala konin jega ka petroleum wa kan yuro content kwala lelet but kan yuro to wa chikir me yadit cheke top cha kambu shal ka me bolmel wa jene jaram dana cha kam all the resources ko chala ala report ya non gwada me wa yudi al gwada dan cha waji ko chi ko batin wa gwada dan la company me let group kirot company tin kon lat ka dop wa kenitin content cha you no cha ka chamaken kam gui kona ka jawji kala gwasme directly chikan lad no Ramadan en cha jik en wot tegatit ka ti dialati wuri shal ka bolmel jaram dan en cham men cham kwa kre wi ka South Sudan o ya revenue ke liwe kaja ko jaram dan cha kamote ka dup tilade ka wa duptin kona lade wala de ka yoro tor long gwan mi ma wo South Sudan we ke mi chuje wa yuti chuga 25 billion US dollar shiga waga company the point and bolmel an company na mo man cha hol jako lede chare wi ke South Sudan wajen gwada da la kan ni yuru tortin the point and bolmel ba yuba ga kul nanga jen kan netin kontin chare den capkel wa yuru tonen tama wa ka wi ni tin gode kokien tigatin ka bang ni cha ga totin ti cha nga je kuma South Sudan tigatin alo chiga nyin South Sudan but ke nyin individual karam mo chala do jen e bolmel jaram dan en jangna ko bina chujre wi ka South Sudan ci chairperson Yasmin Soka ci jomo ci jalat Sheikh and la chairperson ke UN Commission and Human Right chala no
report cha nung cha ji go no bol mil e Ramadan chi corruption che je lat ke Ramadan en ti yo South Sudan dial che ngar ci kan nyola no ne ne awashi bol mel karwade wa kane dial content kel ke bol mel wona ko ponde president kir mi yadit wa kane dial content cha corruption cha jalat wa yu dial ku kan gala nang let kan galet ken wa ci kan ko kok bene menet kontla ji Uganda ala ci kon ngaje no ji Uganda ala UPDF de niken wa cha ko yu to kir wata yune ka win to gold ko ken anyok ken donor ko la bi bo ci yuro ko la nonke win to gold ko ken no ne ti ko la lok la ja tu la donor ne ti ko la kum so Sudan la ja fan ko ngai jeno so Sudan a young nation michuch gore kwa gore lok no taken care of refugees no more wa yu dial mi ci ko ben la ken jani ke bu ken ga ben ngar chala de wona ne atuga ke 2020 la tu ron kin dangro wi jandangro awoka ron kin dangro jandangro du ngwan Minister of Presidential Affairs wa ci ga yu to ngwan ati cho ga $557 million chicken ke spend gweje atuga ka ron kin dangro jandangro awoka ron kin dangro jandangro du ngwan Presidential Affairs pointed chicken overspend its allocation of 584% at $557 $557 million chicken ka yar chicken ngar anyok ne ko kena ti wa Minister of Health chicken yuri chop ke 19% bruno $29 million chicken ke jek bone but wa yuri to ko go dan chi go ten ko kene dialati mo kon dul wal te chunya ten chang wal teleka mina ona ka dop tele duop mi chalat ka jeno kwa yutungwan kwa ko overspend ka duop dan en dong gorko biken yu biken cham go je duop dan chalat so $25 billion ka yutungwan lo mi yen guyen so cha corruption cha report cha jeno Ramadan lat ke tem mraj ko ne wa bol mel Ramadan wa chi corruption che jalat so jen duop dan pay report pay no go jena mena UN commission ngai kon ji UN michigan ramishi koram jikan lat to ko ken ngai kan euro kon warar mani am lakan alat mugura no bika report bika lat la panken lakan jien bukan wargane tin kon tin ga bengne euro kon berar ka so Sudan lakan gotin kan gange anyo kan bet jen ngai ke jere wi ka so Sudan bet jere ngai ke jenane alamisha crude oil cha jo kok ke liet la dit jat mi cha jo kok take wargane ti nyu da no euro cha jiktin ke yone den ba yu ba ga bada but to you to banang ka road construction company but you to ko the infrastructure de galat awone ka jen nying ren yala got tiaren yala ko ni lat kare which but why you to la can we end up cup individual pocket chikane shukane ideal ajen do badan en jak so Sudan ko be chuch comparing come down le road atam ka ne ko chal ke civil servant rai wika so Sudan wan metele you to jekan ka chit ke salary tele you to salary to kep kan ka michi na rai na ke kumbe kan you teleka but you ka tin chi you teleka you ka tin aje report ya kula linga man chala de UN NOUT $25.5 billion wa ka you ti changa je no tiketin but where did it go can you to talk $25 billion chiko wone wa kan you ti wa ka road company so mi jira mo ngeng na to ramedan la kwerki ngur ka kwerka je road company mo nga e bol mel so bol mel je Ramadan enti yo no ticket kada ka je Ramadan cha ja ko to bidi dial bakalat akim yadi so de kon chula ran wodi bol mel is the only person mi ci dial cha ga leli cha ga nang cha ko ngar mandan cha ko ngar ka do dana gore jen go de ka ngar ka je so you chicken dire wi ka so Sudan yo karar ka side of South Sudan ko bang so zan cha nga je no jen te le yo ke ka cha tin jen mala ko na linga te ni chang mi cha we cha yo cha la re la salary mi na ka bang ba jing no tele notes tele catch tele you je ka tin bang so ram me mi yer yo nga men cham yo nga e bol mel kene kil so chari por mo charge no tam cha bele denied coach already charge information charge ling ne dial tam wi mon ana UT $25 billion ka you to cha cham
kuma sa Sudan ka Ramadan en tiga tetin awa wuri chal ka me bolmel agent ka company mo agent ka company me cham yone so company de a company medit ka company de a company mandan melet chare so charge mo charge lat wante me ci corruption ci joy ka chane ti content ci corrupt cha ka ngach so ramanyam cha julat e bolmel chan je men nyoko milin kon be bolmel ci kon ngajin go jen charge promote ala full general do dana kwa promote ke je kir pan ke je ala full general ci jen karwara ke ni di ko ken wan man kwa je promote ke je dio je ngay dial kon la nuore la jo li ngwa me bolmel January chaganak nika jen pyro February me chaje Jacob bala vice president ka gwad udu me chalke waniga menya me chalat yokum yogana choye nore wich ka South Sudan ki juba nonga je ka yoto ku kono latina ko en kir me chalat bol mel che moj ka power wal che ka mo bala Ramadan bi char bi galat ko yole la ka ko le la channel ka je bay bi kan yubu kan ko loji ko kujimi neme a corruption itself so ci bol mel me dana ci wo kwerka la vice president ci kon dial ne me dana chalat te ka jom ci ling mu de kon ling ne ka gwade dan jogo chalat ci ko lat minister of petroleum potkam ci jogo no jin lok no rukun mi dong ci video mo ci guch please talk to your people that's what he told potkam right ne ka ne kun right ne ka nware aka normal in a very rude way cha jomo cha jalat ding ne ka face de an wojen cha ga ka pa kam ko ne chang mo kwales wer ne je kwale inogre ne je gajen chang no kam je kom kai churare jariere mon log no kun within few days ci kon ko dan ci to kana sar chana jenen cho bol mel cho renal cho je loin kon naga gan wore naga men ne de kan pegden man tam kan kana malat panken me chen wore jana ka nasir neka ka ulang neka ka lungu shuk then after that cho wona ka fan ga go na naktin ka cho ka unit state weekend kanak charge ka kir no wude me ci ga right ani kana gor ikene bol mel ci constitution ci je protect ci wuce protect ko na kan wore reason a jeg bol mel general right now ko la jeme general jigaje ko ci wore ci kanak e riwat keje jemi ci wore ci kanak ba jidil promote kir me yadit by any mean baji promote ban me ken wer kan chaji promote ajen do badana jeg bol mel jega je no baji choli general antama another thing mala benefit ka je no bala general wajen ba godi yalan kon security wikeli o wa bala dunda terambi la capture goti cha wetina won wa cha je mo ka power murong goti cha dem jalawon wajen kwa groom ni je ko jen bagwa president bajakan bala successor adunkir mayadit those are the step remember that within a half of the year can ron kan no president bakel karodian bol mel cha por monika diok maniam cha ko la vice president rewde cha bo kwany ala chairman ka kuma spelling pinkir mayadit ka pada spelling ci konen Jodi na tama ajeno charge promote la general what remain ko code ke nije baji code amene mo chup ko bijino president ngai koraje dan shala de kum Uganda mishiko na bia pel reach murai kon kum Uganda kenena kenera ramu kir ma yadi wuje tiap oga ga kir ma yadi ken bene loin deida jen do badan yikan lat keje ngaj win mo na woman chalat kum Uganda mbe bejelong ka nga tike power me jak kum Uganda ko be je bagalado e bol mel ka yutin kono ya kwal no kwala de no tike $25 billion to chibat bat kedi bat ken ko chikan gala Uganda kaga bang ni Uganda kaga bang ni India ne kaga bang ni wi Arab jele na ne na wuka ka wi Arab wuka na ka wuka ka Dubai ka United Arab Emirates wuka ka Turkey these are the places ten cha yo cha ga nangtan ka Middle East ku ka yo la da winami ku ju South Sudan ku kan le chuj
gwan mi mo tele putu go tele ko ne gwa mi cham kana tele dul gori tele dul wal chang dul wal chang ku le ten ka tin kon tele wal ba ka ji wena dien ka cha yu cha ka channel cha nang gwa da dien so bol mel promotion cha kameme kam je ko chen wer cha kana so nga je gwa no wal kane kon gwa de dan ku ke struggle jin cha ja kam ke general lorabang la ko na wi kor biaw nyin ka jalap an ashimwa chitere kor kane kun ne yitere wich chitere wich ke la ka so Sudan ka baji promote jin general ko chin wer shika nak ka baji jono shi constitution ichi jagang constitution bi gang ka nak du kan wari constitution cha bu gang ka nak ran kan wari constitution mo gang je ka nak nen to ko kien to kula nyenya na ke Jordan chimnya na ga Uganda je ran kula promote and wo jen chalan mo gwache jalat but not when nagana ne ku ko de ko lar no jang chirken wari ko kon kel ke en gwaje me mi chetuo de lana jeno amendien to ko gwada dien but jang ti kana ko ngai kana gwano wo chiken kwaki kan ka lut chi kwaki kan ga kwal yu di are wi ka so nan kan kene nan kan karar but ka solution jene which South Sudan man che develop ke je ke tele development ke je ngai kon di ala de oja right ala two giant tribes do dang raw to dineken jang kene nuore kene dineken kene de kon te ka power ray which ka South Sudan along bi nyam bi kul ben kor la ji Equatoria but two people timbum ne kene long kan nuore kene jang eno bi South Sudan be je ke che bita kamal ken do dang raw te tina me kan kir me yadi kana kon no je no be nuore be kanok ci South Sudan che be we won yam ne gwa da jor me kan nuore kon no mishin kan nuore kana jang mishi ko mara tama DNN South Sudan man gwaye da la ni widia gen kwala gor e dakran ma charno ba wuj baje dilat wuj baje lat ba corruption baje wuj this corruption ko ji wana right ko kiden tama ano wuji to chaje yar yodi al konde kamna tinde kam ji wuj wala nang na karar kwa ne ko ken kwa la o mi ka win tijichu wa South Sudan the youngest nation ko independent le jeke 2011 kwa jela palo chuje rebat ngai kontanyo tin kana ne kana jotan kontin nakana and yet chi kwer point chi gorno don te midar lat kwide so jolin kona me de kono ngaje no corruption chi dit ka ja charging je temme win mon so win mon chele nien so mi chi kon dia la lingana mene de kon jo me de kon ling ka ta dana chi UN chi report mo chi jeno ngaje chana wuka dung Dr. Machar no chana ngaje gwano ring Machar jen pan gaje chaje kamrar ke chi kon ngano jen chi kana de ko lar chai kamrar mostly like that che jekane din kon til la lawyer ki depend lawyer no chi right kana point of policy kon dia ling and then cha jogo no jin yene team du yandial dio je chup kan ne dang badak ba ye lu ba nan gwalok ba kan nan ka court ba ko lukten winami ka dueren kon chala no jiken kala ngai konte duere chala da kilma yadit duere nyam kane murder ando chi yang ma charge na chi ko luch re wi kana ser ko jen re gadan ji to kana ser la duere do men jiken lat kering ma char to che terrorist chaka sponsor mo je ka yo ke mo je ka kwa mo je ka match duere diodien kane a treason en wo che which che lel che lokke che ga ke kume so to ka tin koni chicken kalat ban mi share ja kane dial kontin chunkel ke Dr. Machar ki ngin madan le road many international community chicken ka ja ka reality based on that at konen no ka dobe dan cha yen ga je ko pen dang bakel tere ti gente ram right ke mi cha je ku kamrar ntama no baje look then je take judges ke de kon lara no defend lawyer to chibrar no biken Dr. Machar no biken defend gwada dan waje lukten chi je no de ne to de brar chala no ne ti chop ka koru de baro charo de lat ti be win to goal chi kon dia la ngaje no mo and then mala menyi shu jene rima cha de oje de je luka kan kon ni de de oje by the time chala do charge postpone before that akan postpone achinatnelo yet je jo che lat che warga che gor
jene peace agreement edan e chatan karon kida dangre dual badak akwen dakrang machar akene kirma yadit jene chi peace agreement mo chetul ala riftala peace agreement akene chinero da woitin mo winero da tin gaje very clear manyam power sharing chaje yar kirma yadit jene te konen ka kuma spela yo kan dial chaga woch ka kuma na mo kel misha cha peace agreement chaje breach akir rewde chele benuna ka wojen woje dakrang machar lo ko je suspend ka reply peace agreement dane cha tan ka Khartoum ka 2018 chala de no cha kur cha je be woch munyono me charing machar cha je woch chi peace collapse already chi 2018 peace agreement cha collapse na bulo ngotin en michit kana mo so right now na me David Bodong ajen jaka jakum ko be court case dung machar be je extend nyokona ka jodan chalat ken lar no chang dien ba lutu ko jom but chinatne lu yet chelar very clearly in gone na chine lengut ke 2018 peace agreement what do you think gujede mishalar kuma spela yo en go chikene tetene tem mu chi to gona no do cha kur cha jengo tel ma dien mo ngot jor tem ma de jogo no na akanina taniam ya ling ni do ki bu ko ling ne match kamadan le road already our peace agreement to collapse wa banyong ne peace do dien mila la jidit ki me painum ko ci kim yadit che peace che breach already ya tel mal meditene tem bana pele la ne wote ke peace agreement melatke wa ci tul tel mu chal peace agreement reng machar ba nan ka tejin mu aji gere kirma yadit kajen biya ngajin won tama civil war ajan ta be ke jenona tel banda dien me ngot jor commission main opposition party mi cha ka ku neglect cha ka look cha ka jogo no chine le gore kuma ka ngumo ngot tem dien ngot jor so na me akel mi yen lingano right now tela mal malatke kuma spela yo kene kuma kirma yadit so agenda na to tama mu gor no de lariya ka le roden tama jo me gor jeno de nywa yakel ka tadan en chaje nonga mi jira mi jidit gwasme mini char mini garpin gwata miti medere lar nyogba gore jeno mi jira mi jidit subscribe ka de like and point the video ka de share ana ban nyo je ka le rodien ko ti ka dum walong to gor kono no de kon right tin chu je peru jeno jin bi nyane ko ken en biata kamal bye bye